Odlazak dugogodišnjeg člana žirija Zvezda Granda Dragana Stojkovića, Bosanca, izazvao je brojne reakcije, a među prvima se oglasio i roker Đorđe David, koji nije krio svoje iznenađenje i razočarenje zbog načina na koji je njegov kolega napustio popularno muzičko takmičenje. Bosanac je nedavno potpisao ugovor za novi projekat i time stavio tačku na dugogodišnje učešće u Zvezdama Granda, gdje je bio jedan od najprepoznatljivijih članova žirija. Iako mu je David poželio sve najbolje u novom profesionalnom izazovu, nije propustio priliku da mu uputi zamjerku. Svako ima pravo na svoju sreću, na svoje odlučivanje i rasuđivanje. Ako je Bosanac tako riješio, želim mu sve najbolje u novoj ekipi. Smatram da je kvalitetan za tu vrstu priče, rekao je David, ali istakao da mu je smetao način na koji je kolega otišao. Zamjeram mu to što nije ispao Jack kao Marija, pa da je to jasno obnarodovao, da se pozdravio sa svakim članom žirija, da se izljubio, ipak smo mnogo vremena proveli zajedno. Mislim da bi to bilo fair i korektno. Jedino je to stvar koja mi smeta, naglasio je muzičar. David priznaje da ga je Bosančev odlazak zatekao i da nije bilo nikakvih nagovještaja. Iskreno me iznenadila ta odluka. Koliko ga poznajem, uvijek je bio korektan. Ovo sada je ispalo bez bilo kakve najave, ipak on je neko koji od strane produkcije bio uvažavan, dodao je. Nakon što je Bosanac potpisao ugovor za novi projekat, javnost je poručio da je u Zvezdama Granda bio isključivo zbog Saše Popovića i da je njegov odlazak bio povod da i on napusti show. Đorđe David ne krije da ga je takvo obrazloženje razočaralo. Čim ima potrebu da se pravda, onda to sve govori samo o sebi. Postoji varijanta. Smatram da mi je dobro da promijenim sredinu. Smatram da je tamo veća lova. Ili želim da upoznam novu ekipu. To je sve mnogo normalnije opravdanje nego da kaže, pošto sada Popovića nema, ja sad mogu da idem, rekao je David. Na kraju roker je podvukao da mu lojalnost prema projektu znači više od svega i da bi jedino u slučaju prekida saradnje od strane produkcije napustio svoje mjesto. Baš zato što Popovića nema, smatram da sam dužan i odgovoran i da sam moralno vezan za ovu priču. I kad njega nema, ostajem lojalan toj priči, jedino ako se produkcija meni bude zahvalila na saradnji, otići ću. Nikakav novac i nikakva nova ekipa neće utjecati na to da promijenim sjedište, zaključio je David. Odlazak Bosanca tako je otvorio bezbrojna pitanja, a čini se da će se o razlozima i odnosima unutar žirija još dugo govoriti.